Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM nagaan keenya kan jaalalaa bakkaa fi kallattii jirtan maratti isin haa qaqqabu isin jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jecha oduu gaddaa amma nu gahe qabna yeroo muraasa booda dura jechuudha. Akkuma beekamu abbaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana dura dhukkubsatanii hospitaalatti yaalamaa akka turaniif alimoonni fi namoonni hedduun qaamaan deemanii abbaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa bira deemanii gaafachaa akka turan kana dura argine turre. Galgala kana ammoo naannoo galgalaa osoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa magaalaa Finfinnee jiranii abbaan isaanii akka gama fuula Rabbii deeman Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fuula Facebook isaaniirratti maxxansanii jiru. Abbaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa abbaa alima abbaa Oromoo maraati. Abbaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dhugaa dubbachuudhaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa hawaasa muslimaa qofa osoo hin taane Oromoo marti Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akka malee jaalatum. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa munshidootaan alatti hojii tola ooltummaa irratti nama bobba'uuf hawaasa muslimaaf hawaasa Oromoo walitti qabuudhaan nama beekamaniif qabsoo yeroo dheeraa boodas nama ammallee qabsoo guddaa irra jiranidha. Abbaa alima kanaatiin jannatul firdoosiif haa kennu jecha hawaasni muslimaa akkasuma maatii Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hunda Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Nutis maatiin keenyas hundi keessan abbaa Raayyaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiif akka du'aa gootan gamanumaan isin gaafanna. Egaa abbaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jannatul firdoosii keessatti boqodhuus jechuun ni barbaanna. Oh, dua fitur ini bas. Kasih berapa? Apa tu nama dia? Awak dah sama dokter Hagas. Dua anda. Rasulullah Allah Jalla ye berdoa katawa tantima wud atau kabir jawaban benda kabir serta heloj የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱል ከሪም ሼክ ሙሐመድ ስሩር ሼክ አብዱል የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱል አዚዝ ሼክ አብዱል ወዲድ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት፣ የተከበሩ የድሬዳዋ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ውድ ሼክ አብዱላሂ ሙሐመድ አብዲ፣ የተከበራችሁ የየክልሎቹ እስልምና
የተወካዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንቶችና እንዲሁም ባልደረቦቻችሁ፣ የተከበሩ ሙፍቲያችን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሙፍቲ ዶክተር ሌላ ሀቢር፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሙፍቲዎች ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዶክተሮች፣ ዑለማዎች፣ የተከበራችሁ ዛሬ ይህንን ደስታ ለመጎናጸፍ እዚህ የተገኛችሁ የድሬዳዋና አካባቢው ውድ ሕዝቦቻችን፣ ከሁሉም በፊት በአላህ ሰላምታ ልጀምራችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንደምን አደራችሁ? ረጋብተኒ ዋለሰን ከደስታ የተነሳ የሚለው ያቀኛል። ክቡር የድሬዳዋ ከንቲባ ጨርሶብኛልና ግርባሬውን ሊሆኑ ቀብዬ እንግዲህ ታርጉልኝ ጊዜ ቢኖር በምትለዋቸው ቋንቋዎች ሁሉ ብናገር ደስ ይለኛል። ግን ጊዜ ለማሳጠር ሲባል በዝጁ የራሴ ያልኳቸውን ቋንቋ እንዲያኮራትፍ ፈቃደኝ ከዚህ በፊት ያለፈውን ያላሳለፍነውን ያልተገበርነውን ብናስብ በተለያዩ ባለፉት አጼዎች ባለፉት ሴራዎች ሳናገኝ እየጠማን እየራራን ቆይተን ዛሬ በዲሞክራሲና በቀና ለውጥ መንግስታችን
በነፃነት ማንም ምንም እጁን ሳይከትብን ሀሳቡን ሳይቀምርብን በራሳችንና ለራሳችን አስበን ገምተን ዛሬ እየተጠቀምንበት ያለውን እድል የሰጠን አላህ ሰበቡ ሌላው መንግስት የተከበሩ ውድ የፌዴራል ኢትዮጵያ ጠቅላይ ምክር ቤት የኢትዮጵያ ዋናውና ውዱ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ከባልደረቦቻቸው ጋር ምስጋናው በእርግጥ ይገባው። ምክንያቱም መን ለም የሽኩር ናሰ ላ የሽኩሩላህ፣ ሰውን ያላመሰገነ አላህንም አያመሰግንም። አግኝተን የምንፈልገውን ነገር ጨርሰናል ማለት ሳይሆን ወላሂ እናንተ ታውቃላችሁ፣ ነገር ግን እኛ ያሳለፍነው